Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 65 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. ما امروز خیلی تلاش کردیم که با دوست بسیار محترم و اندیشمند خودم جناب اوغوستورج بتونیم این دوشونش رو که به زبان ترکی در مورد مسائل فلسفی گفتگو میکنیم رو ادامه بدیم. متاسفانه نتونستیم. البته اشکال هم از خود ما نبود، بلکه به نظر می اومد که خود اینستاگرام مشکل داره. در نتیجه تلاش کردیم، یوتیوب رو هم تلاش کردیم، ولی نتونستم دعوت بکنم ایشون رو. در نتیجه این بحث ناقص موند. امیدواریم که در روزهای آینده بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. بحث بسیار ذی قیمتیه و به زبان ترکی هم هستش و برای دوستانی که ترکی بلد هستند. آخرین بحثی که داریم اینجا انجام میدیم مربوط به قدرت و شاخصه های قدرت و اهداف قدرت و چرایی به دست آوردن قدرت هستش. اینها رو داشتیم بحث میکردیم. بحث های بسیار جالبی هستش برای ترک ها، به خصوص جزو من فکر کنم ضرورت های حیاتی هستش که بدونن. به هر حال از این بحث بریم بیرون. من طبق روال برنامه که در مورد کتاب معرفی کتاب ترکی هستش میرم و کتاب هایی رو که دانلود کردیم، کتاب های قدیمی خطی رو که دانلود کردیم رو لیستشون رو باز میکنم و تلاش میکنم که این رو بتونیم بخونیم. ما در سری قبل در رابطه با حکمت، کتاب‌هایی رو در رابطه با حکمت تلاش کردیم بخونیم و امروز تلاش میکنیم که دوباره در پی همون مباحث قبلی ببینیم که حکمت. اوکی. علم ریاضی رو از امروز حالا قرار شد، این وضعیت فیزیکی کتاب هستش، این داخل جلد بود و این صفحه اول دوم نوشته شده. حاشیه رو میبینیم که خیلی برای نوشتن نظرات و نقد و انتقادها جا گذاشته در سه طرف کتاب و بسیار هم به نظر من جالب نوشته شده. نزدیک به حروف چاپی هست، شاید هم چاپی باشه. من این رو به راحتی میتونم بخونم. حالا این که آیا میتونم مفاهیم اصطلاحی اون رو درک بکنم، تخصصی و علمی شو، اون یه مسئله دیگری هستش که علاهده هست. و برای خب به هر حال میدونی که ما ترک ها در ایران حق آموزش به زبان ترکی رو نداشتیم، هنوزم نداریم بعد از 100 سال، و این باعث شده که ما ترک ها مطلقاً بی سواد باشیم، مطلقاً در زبان خودمون و در زبان خودمون در رشته های علمی، تخصصی، حتی عمومی بی سواد هستیم. ما اون صحبت هایی که در کوچه و خیابان بین دوستان انجام میگیره، دوستان اینها ترکی نیست، اینها ترکی در حال مرگه و آغشته به زبان فارسی هستش و هیچ ارزش و اعتباری از نظر ادبی و علمی و تخصصی نداره. در حقیقت زبان در حال مرگ رو الان ما در آذربایجان، در ایران داریم. در آذربایجان که در اشغال ایران هست، در قشقایستان، در ترکمن صحرا و جاهایی که از این دست هستش ترک ها زندگی میکنن، در اونجاها ما با مرگ تدریجی و آرام زبان ترکی مواجه هستیم که انگار مرگ موشی رو خوروندن به موش و اون داره میمیره. ما زبانمون به این شکل داره میمیره. حالا ولی زبان ترکی در دوری 1000 سال اخیر که ترکان خلافت جهان اسلام رو در دست داشتن، زبان علم بود، زبان ادبیات بود، زبان اختراعات و اکتشافات بود و زبان اول میتونم بگم بعد اگر هم وزن عربی یا حتی جلوتر از عربی بود. در نتیجه ما با کتاب‌های بسیار زیادی مواجه. الان شما کتاب رو میبینید، این یک کتاب مربوط به علم ریاضی، فلسفه حساب
و فلسفه حساب هستش. کتاب در 208 صفحه تنظیم شده. حالا از نویسنده و اینها فعلا اثری نیست تو اینجا. اینم جلد کتاب رو در آخر داریم میبینیم در دوره عثمانی نوشته شده. باز هم از کجا میفهمیم؟ از اونجا میفهمیم که این کتاب داره جلدش، هر دو طرف جلدش دارای یه نقاشی هستش که این فقط در عثمانی به کار برده می شده. حالا من برمیگردم اصل کتاب رو ببینیم که چطور میتونیم این رو بخونیم. صفحه رو بزرگ میکنم. این عرض کردم، همونطور که عرض کردم، این نوع اگر دست نوشته هم باشه، این نوع دست نوشته برای من آسان‌تره، بسیار آسان‌تر خوندنش تا اون دست نوشته‌ای که مثلا دیروز تلاش کردم اون رو بخونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب رو بخونیم ببینیم که میتونیم اسمی از نویسنده و تاریخی ازش به دست بیاریم و ببینیم که این در اون مقطع میتونه چاپی باشه یا اینکه این بعداً مثلا ممکنه چاپ سنگی باشه، ولی خب به هر حال ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد سپاس و شکر بیقیاس و بیپایان اول خالق کون و مکان و صاحب جود و احسان حضرتlerine سزاوardür ki lütfu inayeti اعراض ile تعطیل etmeyip aksi محض افضل وجودی ile muamele buyurarak اربعه متباسیه عناصر انسانیه بی جوهر عقل و دانش ile مزین و محلی و تحمیل باد امانت کبرا جمله مخلوقات üzerine مکرم و اعلا ادب کرم و احسان بی حسابنه مستعد و شایان و انواع علوم و اعتناق منطوق و مفهوم گوتبین و زی آزان. حالا اینجا یک کلمه هستش که گوتبین رو متوجه شدیم، ولی اینجا و زی از آن احتمالاً این یک کلمه جدیدیه که من یا تخصصیه نمیفهمم یا اینکه همونطور که عرض کردم من چون با زبان ترکی علمی آشنایی ندارم این رو متوجه نمیشم که چی به چی هستش. خلق و حالا شاید از مفهوم جمله بتونیم این رو بفهمیم چی هست. اعلا ادب کرم و احسان بی حساب نه مستعد و شایان و انواع علوم و اعتناف منطوق و مفهوم گتبن و زیاز آن خلق و ایجاد و معارف مصوریه و معنویه اکتسابنه ارائت طریق عرفان. احتمالا این فن نیست، عرفان هستش، عرفاف و اینجوری نوشته شده، ولی به نظرم میاد که این عرفان باشه یا عرفان باشه. طریق عرفان و سداد بیورده و افضل صلات و اکمل تحیات اول مفخر موجودات و اشرف صلی الله تعالی علیه و سلم حضرتlerine icradır ki تبلیغ رسالت و اقامت حجت ایله کم کرده. حالا اینم دیگه که کم کرده یعنی olabilir گم کرده راه خدا به هم چسبیده احتمالاً. حجت ایله گم کرده راه خطاین و عصیان و زلالت اولان انس و جنی سبیل هدایت دعوت و دلالت ادب اتباع سنت سنیه و انقیاد شریعت مطهر علیه السلام موفق اوله. رگ نفس olarak موفق olarak nefs emmaresine cebr ve mukabele ve şemmet dinide sübat و صبر eden ümmet merhume
مرحوم است شفاعت عظمالری ل تبشیری ل مسروره و شادان ایلدی و درود و نا معدود آل شرف گرین و اصحاب هدایت رهین حضرت نه اولسون که ضرب اعناق کفره بد ملت و اخذ. اینجا خب بعضی از به نظرم میاد که غلط املایی بسیاری داره، دارم در خوندن تصحیحش میکنم اینجا رو. فکر کنم این کتاب چاپی هستش. این مثلا اینجا بد ملت که نمیتونه باشه، احتمالاً اعناق کفره احتمالاً بد ملت هم باشه و اخذ و جمع طرح و تقسیم اموال غنیمت. قبلا عرض کردیم که در گذشته وقتی در متخصصین یه رشته‌ای میخواستن در رابطه با ایمانشون به هر چیزی خودشون رو ابراز بکنن، اول اون ایمان خودشون رو ابراز میکردن، راه ایدئولوژیک یا دینی خودشون رو مشخص میکردن و از لغاتی در این مسیر استفاده میکردن در اون علم کاربرد داشت. و اینجا میبینیم که از انواع کلماتی استفاده میکنه که در علم ریاضی و اینا استفاده میشه. حالا و تقسیم اموال غنیمت خصوصilerinde tariqe 6 دستورالعمل و امر دینه tariqe 6 دستورالعمل و امر dini de اتحاد و اتفاقları sebebiyle kruh muhalifin مقتول عمل etmeleriyle bu ümmet müste'iddül kiram necm منهج هدایت و سبیل سقیم و ظلمتن چاره مستقیم و سلامت مشعل عنایت olmuşlardır. بعد حالا از اینجا به بعد وارد اصل مسئله میشه. بنظر از بن بو عبدنا ناچیز اینا، احتمالا اینجوری باشه، از این بو عبد از آن. حالا اینجا یه چیزی نوشته که اصلا سر در میارم. از آن بو عبد ناچیز عنایت راجی، احتمالا اسمش هست، یعنی محمد روح الدین ابن یحیی تاجی، احتمالا ناجی، اینم تاجی یا ناجی. سوق سائق تقدیر. حالا اسم نویسنده این هست: محمد روح الدین ابن یحیی تاجی، سوق سائق تقدیر و عنایت خداوند قدیریله اوان شبابت و انفوان حیاتمده بیر تحصیل علوم و معارفه سعی و کوشش و خصوصیله مشتخدمه مشتخدز تخد این تیغ. حالا اینجا مشتخد تیغ ذهنو، مثلا ذهنم غلط با رز نوشته شده، و ادراک و انجلا بخش و انجلا جلادن گرده بودا، از جلا میاد، و انجلا بخش عقل سلیم و جالاک علمق، این هم چالاک، احتمالاً چالاک علمق جهتیندن علوم عالیه و الهیه علت غایه مشابه سنده اولان علوم ریاضیه اکتسابنه خواهش و وروش edip her ne kadar حضوران اسلاف، احتمالاً حالا اینجا حضوران بخونیم اینا، حضوران اسلاف مثلو سوق الکساد. اینم از اون کلماتیه که باز نمیدونم چی هستش. بعضی از کلمات تخصصی هن، احتمالاً غلط هم نباشن، سواد من نمیرسه که اینو بخونم. بضاعت صاحب سرمایه و معارفتن
معارفمندان دان معارفمندان اخلاق جبی لیاقت و استطاعتن با نصیب و کل ایلسه حد و حدود و سنین چند پند نیرو هندسه خیلی این کتاب پر از کلماتیه که بذارید کوچیکش بکنم، شاید در اون یه مقدار بشه کلمات رو به هم چسبوند و چیز شد. نه همون چند پند نیرو هندسه. آخه نیرو با هندسه چه ربطی داره؟ خانه همایونه ملازمت ایلدیکمدن شجریه سباتم انبات سمریه مقصود ادب شهریار اسکتور شهریار اسکتور توان نمیشه. شهریار اسکتور توان تاجدار و واداد ربان شاه کشور کیر شاهنشاهان شایدم نیر شاهنشاهان فریدون سریر حافظ تقریر. فکر کنم یه چنین کتابی رو قبلا خونده بودیم. دین مبین خلیفه روی زمین سلطان ابن سلطان الغازی محمود ابن المرحوم الغازی عبدالحمید خان ابن المغفور الغازی سلطان احمد خان اید الله تعالی الی آخر الزمان افندimiz حضرتlerinin زمان. خب حالا ایشون من متوجه نشدم که اینها در دوره سلطان عثمانی بوده یا یه جای دیگه هست. احتمال میدم که حالا با این چیزی که اینجا خوندیم این کتاب قبلا به نظرم میاد که دست نوشتش بهتر از این بوده. حالا به هر حال این سلطان خلیفه روی زمین فکر کنم که همین سلطان ابن سلطان الغازی محمود ابن المرحوم الغازی عبدالحمید خان ابن المغفور الغازی سلطان احمد خان اید الله تعالی الی آخر الزمان افندimiz حضرتlerinin زمان با امان و آوان سعد اقترانlarında که خنده زن عهد نوشیروان و رواج ده متاع معارف و دانشوران در قطع مراتب ادرک ابتدا خلیفه لک و بعد خواجه ثانیلیک ile کامیاب olup bir منطوق قانون نامه همایون حسب الطاقه تعلیم و تدریس علم هندسه iradesinde علوم ریاضیinin موقوف علیهسی olan fen hesabıda alsine گوناگونده kutub ve rasail müşahede olunmuş ve her birinin meslek ve raftarları görülmüş ise de bazısı ameliyatı ihtiyari ile ityan براهینیدن ظهول. مثلا این لغت ظهول اونجا هم به یه شکل دیگری دیدم در جلوتر ولی معنیشو نمیدونم. ظهول و بعضی برهان و قضایا iradıyla terk usul etmiş olduğundan tarafini havi ve cümle ulum riyaziyeni muhtevi ber muallif ya muallif tedaruki teammül ve tedebbür olunup rükr فراسته حکماسندن bu. حالا اینجا یک کلمه هستش که نمیتونم بخونم، بذار ببینم. با بوموت شاید هم باشه، بوموت یا بیر موت نام. احتمالا این بوموت اسم یه شخصیه یا بسود.
بسود نام حکیمون بر وفق خاطرخواه همان اولتا بر وفق خاطرخواه جامع طرفین olarak bir müellife ve setes olup ehtimalen destres olupdu. Müellife destres olup nef'ini ta'mim ve kavaidini hasil ve ammeye tefhim için lisan Franseviyeden zaban azab beyan Türkiye tercümesine tasmim niyet olarak olan ilmi hesabın tercümesine mübaşiret ve dibaçı itibarı nami Hazret Cehandari ile müzeyyen ve purzib kılındı ve billahi tevfik. حالا تا اینجا در مورد یه مقدمی نوشته که در زمان چه کسی این کتاب رو نوشته. سلام علیکم. و به نظر میاد که در دوره عثمانی نوشته شده باشه. این کتاب در دربار عثمانی نوشته شده. اول خلیفه 2 بوده، بعد خلیفه به معنی این خلافت اسلام نیست. خلیفت حتی در میان ترک ها تا سال 1360 که مثلا ما از روستا اومدیم در سال 50 تبریز و بعد من به قالیب بافی مشهور شدم، اونجا یه آدمی بود، هر آدمی که یه سرمایه‌ای داشت چند تا دار قالی داشت، مثلا 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا 50 تا، به اون میگفتن صاحب کار. حالا اسمش یادم نیست به اون چی میگفتن، به اون وضعیت. ولی این آدم یه خلیفه داشت که اون خلیفه به جای این آدم کارها رو انجام میداد، استاها رو جمع میکرد، شاگرد لازم بود میآورد، پول استاها رو میداد و این حساب کتاب همه دست این خلیفه بود. به این میگفتن خلیفه. الان مثلا معاون میتونیم بگیم. بر اساس این کتاب متوجه میشیم در دربار عثمانی هم خلیفه هایی بودن که به شاه، به سلطان کمک میکردن تا کارها رو انجام بده. معاون اول، معاون دوم بگیم. خب و بعد هر کدوم از بزرگان دربار، مادر شاه باشه، خانم شاه باشه یا خانم های شاه باشه، اینها هم باز خلیفه داشتن. یک کسی که از طرف اونها کارها رو اداری، سیاسی، مالی، هر چی که بود اون کارها رو انجام میداد. امنیتی اینا رو هم حتی احتمالاً انجام میداد. این خلیفه دوم هستش و بعد ارتقا پیدا میکنه خواجه ثانیلیک ایله خلیفه لیک و بعد خواجه ترقی پیدا کرده. حالا چه بوده این شغلها هیچ تصوری ندارم ازش. مقدمه. حالا یه مقدار توضیح داد که این کتاب رو از فرانسوی تبدیل کرده. اسم طرف رو هم گفتش که چی بود؟ برسود یا برمود، بوسود یا بومود یا همین یکی از اینها که اسمش بود. این رو از فرانسه کتابش رو ترجمه کرده به. قبلا فکر می‌کنم این کتاب رو ما دیدیم و بهترش هم خوندیم، چون همین حالا اسمش البته متفاوت بود. اون آدمی که از فرانسه ترجمه کرده بود متفاوت بود و این مقدمش هم یه مقدار متفاوت بود، ولی اونم نوشیروان و اینها رو آورده بود. یعنی فکر می‌کنم این کتاب به نوعی همون کتاب هست احتمالاً. مقدمه. علوم ریاضیeden bir cüz'i olan iş bu risale bir mukaddeme ve 12 bab, her biri nete mebahise şamil ve mukaddeme dahi ilmi riyaziyi tarif معرضinden 11 bahsi müştemildir. خب فکر میکنم دیگه اینها رو خونده بودیم. من اگر مبحث اول علم ریاضیinin موضوعی مطلقاً مقدارın مساحسیdir. ثانی، مبحث ثانی، حالا اینجا میبینیم با اعداد قرمز، با رنگ قرمز اومده مباحث رو جدا کرده. پاراگراف نداریم در اون زمان و مباحث رو با رنگ قرمز یا با خطی که بالای اون
چیز میکنه، کلمه مهم میکشه یا جمله مهم میکشه، مشخص میکنه که این بحث جدید هستش یا یک زبان دیگریه. ثانی، اعداد خطوط و سطوح و عرضه و اسکال و سرعتler مثل تزاید مثال olacaqdır. Misalı təzayüd və tənaqüsə qabiliyyəti olan məkunatın cümləsinə miqdar yaxud kəmiyyət itlaq olunub hər bir növ miqdar ki dəxi. حالا این کتاب رو باهاش آشنا شدیم. این در رابطه با ریاضی داره چیز میکنه. من با اجازهتون این 2-3 صفحه رو بخونم و دیگه تمومش بکنیم. داره در مورد ریاضی تعریف هایی رو اوایل کتاب میده، بحث ها رو مشخص میکنه و ادامه میده. قابلیت olan məknunatın cümləsində miqdar yaxud kəmiyyət itlaq olunub hər bir növ miqdar ki daxi vəhdət məxsusəsi vardır ki ona ittifaqa ixtiyar yaxud tədavül istimal həsəbi ilə təyin olunur. Məsələn, cefr آفیا، حالا اینجا جغرافیا احتمالا این جغرافیا هستش دوستان. جغرافیا مساحتinde 1 میل، بله جغرافیاسون کلمه جدا از هم نوشته شده، برای همین جغرافیا مساحتinde 1 میل تعbir olunan miqdar məsafə vahid etibar olunsa, iş bu etibar olunan vahid yəni miqyas gərək min heysul məcmu və gərək min heysul əcza iqtizasına görə təkrar ehtimala ola, təkrar əda olunə. Təkrarda ehtimalan bir şey. Təkrara da olunərək təkrarda olunərək ruy zəmində vaqe muhal və a'sar binlərində olan بود və məsafəyi təyinə istimal olunur. ثالث، حالا داره این موضوعات هر فصل رو مشخص میکنه که گفتش که چی، bir مقدمه و از 12 فصل این مباحث چیز میشه، تکمیل میشه. حالا اینجا ما تا اینجا فقط 2 تا رو خوندیم. ثالث هم که ادامه داره، خیلی هم طولانی هستش. تقریبا 1.5 صفحه در مورد ثالث، حتی 2 صفحه. ثالث کمیتون کیفیتی. کمیت دوستان، کم یعنی چند، اصلا خودش به فارسی میشه چند. کیفیت چگونگی یا چیستی. پس به چیزی که قابل شمارش باشه میشن کمیت، به چیزی که غیر قابل شمارش باشه میگن کیفیت. هر نه olursa کمیت کیفیتی، کمیتین کیفیتی یعنی اون چیزهایی که قابل شمارشن، چگونگی اونها، چیستی اونها، هر نه olur ise olsun daima tezayüd və tənaqüsə qabiliyyət olduğundan təkəssür və təqəllül dərəcəsi təhrir olunama və bu dəxi 2 qism olur. 2 قسم. حالا این چیزی که کمیت بر اساس کیفیت اون کمیت ها میخواد بگه، اینجوری کیفیت کمیت ها هر جور که باشه دائما اون کمیت کیفیتش، مثلا حالا بگیم اینجوری 10 تا واحد داریم، 10 تا از یه چیزهای مختلفی داریم، 10 تا، این کمه. مثلا از یه چیزی 10 تا گونی داریم، تو هر کدوم یه چیزهایی هستش، میگیم 10 گونی، این کمیته. منتها در گونی اول مثلا فرض بکنید پیاز هست،
این رنگ و بو و اینا متفاوته. اونها اون رنگ و بو و اینها بزرگی و کوچیکی و اینها کیفیتشه، یا بافتش و اینها شیرینه، گرده، نمیدونم مربع، مستطیل، مثلا فرض اون آجر هست توی یکی از این گونی ها. خب اون چه شکلیه؟ آیا پخته شده، پخته نشده، مثلا سفال هست، سفال نیست، از چه خاکیه، اینها اونها میشه کیفیتش. ولی میگه این شمارش اونها، کمیت اونها دائما رو به تزاید، یعنی میتونه زیاد بشه یا نقصان، تناقص، قابلیت olduğunda، یعنی قابلیت این رو داره که بیشتر بشن یا کمتر بشن. میتونیم بهش اضافه بکنیم یا میتونیم ازش برداریم کم بشه. olduğundan تکثر و تقلل derecesiyle tahrir olunamaz و bu dahi iki، من اینو مز خوندم، و bu dahi iki قسم iki قسم. اول، حالا اینجا یه کلمه ای نوشته که من اصلا نمیدونم چیه، برای اینکه تخصصه. ذهن بشرون، اگر این ذهن به مفهوم همین ذهن باشه یه چیزی، ولی با این رز نوشته شده برای همین نمیفهمم. ذهن بشرون احاطه edeceği قدر ممتد olur ise آنا کمیت مقرره، همون ذهن فکر کنم ذهن باشه، یعنی ذهن بشر. اول با دالزه مثلا، ذهن بشرون احاطه edeceği قدر ممتد olur ise آنا کمیت مقرره یا خود منهیه تسمیه olunur. اگر این چیزی که قابل شمارش هست، اگر به اندازه‌ای باشه که حافظه بشر بتونه این رو جا بهش بده و این امتداد داشته باشه، ممتد olur ise آنه مقرره، اسمش مقرره هستش، یا خود منهیه تسمیه olunur یا نامگذاری میشه. این دوتا، حالا دیگه این یه مقرره یا منهیه یا منهیه چی هستش اینها رو نمیدونم. قسم ثانی کمیت منهیه محدوده، یعنی اعظم یا خود اصغر olunca دال تزاید و تناقص eder ise آنها کمیت غیر منهیه یا خود الی غیر نهایه اصغر کمیت تعبیر olunur و حد ثابته و معینسی olmayana کمیت غیر متناهیه تعبیر olunur. حالا اینجا از اینجا این رابع رو اینجا دیدم، این رابع بخش 4 رو. حالا اینجا داره خیلی تخصصی داره چیز میکنه. خب من بذارید ببینم الان چند دقیقه است داریم این کتاب رو می‌خونیم. 33 دقیقه. خب بریم یه بخشای دیگر این کتاب رو ببینیم که این فرق این کتاب رو با کتاب قبلی در این میبینم که این نوشته زیاد داره، برعکس قبلی ها که نوشتهش کم بود و تعداد صفحاتش هم کم بود. البته دیدم 104 صفحه است، خیلی زیاد نیست. فکر می‌کنم همون کتاب قبلی باشه، فکر می‌کنم روشش هم مثل اون به نظر میاد. مثلا اینجا صفحه 12 11 رو الان 11 12 رو بخونیم ببینید مثلا اومده اعداد رو داره یاد میده. قبلا یه خاطره بهتون گفته بودم که در یکی از کتاب‌ها داشتم میخوندم، الان دیگه یادم نیست کدوم کتاب میخوندم. گفته بود که وقتی ناصرالدین شاه اومد و خواست علم رایج در اروپا رو به وطن بیاره، اومد و مثلا امیرکبیر یکی از ایناست دیگه، یعنی حالا کسایی که شاهان قاجار فرستادن. حالا پدر امیرکبیر استبل دار بود. شاه که این بچه رو دید یه استعدادی داره، این رو فرستاد بره در یک کشور اروپایی تحصیل بکنه و برگرده. حالا همین کار رو با بقیه هم همین کار انجام میده. اگه یه بچه‌ای در اطراف، اونایی که میشناختن دیگه، بالاخره معمولا درباری ها رو شاه میشناخت، اطرافیانش میشناخت، خیلی دورها رو نمیشناخت.
مگر اینکه در اثر تصادف مثلا به شکاری رفته باشه و اینها یکی رو ببینه و اون رو بخواد بهش کمک بکنه، که اتفاق هم افتاده، نه اینکه نیفتاده. حالا شاه یه تعدادی رو انتخاب کرد، گفت اینا رو بفرستیم برن اروپا درس بخونن. جالبه که اینها وقتی رفتن اروپایی دیدن که اینا الفبا رو بلد نیستن، نه عربی نه فارسی نه ترکی مثلا بلد نیستن، نمیدونن قلم چیه مداد چیه، اینو چجوری باید دست گرفت. حالا اینها هم چند سالشونه؟ 17-18 سالشونه، بچه نیستن، یعنی 9 سال 8 سال 5 ساله نیستن، اینا 17-18 سالشونه. شاه انتخاب کرده، بهشون هم گفته که فکر می‌کنم اینو در کتاب در دانشگاه خوندم، فکر می‌کنم، حالا چقدر درست دروغه دیگه بر اساس اون کتاب دارم میگم، میدونی که بسیاری از دروغ‌ها در کتاب هستن، 99% دروغ‌هایی که نسبت به دنیا ما تو ذهنمون هست و باورشون داریم، این دروغ‌ها رو در کتاب‌ها دیدیم، باور کردیم، گفتیم که کتاب‌ها دروغ نمیگن. به خصوص کتاب‌هایی که بر علیه یه رژیم میره یه رژیم دیگه میاد، معمولا رژیم جدید رژیم قبلی رو در کتاب‌های جدید سرکوب میکنه، اونها رو بد نشون میده و هیچ کار مثبتی در دوره اونها انجام نگرفته و تمام بدیها و زشتیها رو میریزه رو کله اونها. مثلا همین جمهوری اسلامی برای حدود 30 سال هر چی میگفت این ثمره رژیم پهلویه. حالا بعد از اون که دیگه 30 سال گذشت دید نمیشه، الان این 30 سال بعدی رو میگه ثمره دشمن خارجی آمریکاست مثلا یا اسرائیل. خب حالا این آدم ها رفتن در اروپا، مثلا فرانسه رو من یادم این کتابی که خوندیم رفته بودن فرانسه. این قرار بود شاه گفته بود هر کدوم شما باید در دو تا رشته متخصص بشید و اینها مثلا من کسی که یادم هست بذار ببینیم، میرزا رضای شیرازی بود، چی بود اسمش، که این رفته بود در اونجا هم مهندسی صنایع رو یاد گرفت هم چاپ رو، و اولین کسی هم بود که این چاپ رو، دستگاه چاپ رو آورد به وطن و روزنامه چاپ کرد. حالا هر کدوم اینها در عرض 1 سال همون زبان اون کشور رو یاد می‌گرفتن، هم خواندن و نوشتن رو یاد می‌گرفتن، حالا هم به زبان مثلا فرانسه یا آلمانی یا روسی یا گرجی یا عربی یا هر زبان، انگلیسی، هم حتی مثلا تعدادی بودن که در سوئیس و سوئد درس خونده بودن، اون زبان اونجا رو یاد میگرفتن، هم به زبان خودشون رو باید میتونستن بنویسن و هم تخصص در 1-2 تا رشته علمی رو باید یاد میگرفتن. من وقتی یه مقدار به صفحه سفید نگاه میکنم چشمم دیگه نمیتونه، اون وضعیتش رو از دست میده. خب حالا اینجا این آدم برای چه کسایی این کتاب رو یاد میده؟ برای بچه ها نیست، این کتاب برای بزرگسالانیه که بی سوادن و حالا به کار تجارت مشغول هستن یا میخوان مشغول بشن یا میخوان درس بخونن یاد بگیرن. این به اینها میخواد ریاضیات یاد بده. چی کار میکنه اینجا؟ حالا ما در صفحه 11 داریم اینجوری میبینیم که میگه علامت مخصوصه ایله تحریر اولونان علامات غیر متناهیه در دیگری ارقام مذکوره‌ای bulundukları مراتب متعددیه نظرا قدر و قیمتlerini تقدیر و تعیین etmektir. اینجا یه عدد 9 با قرمز یه عدد 9 گذاشته، خب عدد نوشته نه حرف 9. حالا silsile غیر متناهیه‌nin evvelki 9 adedlerinin her biri bir veçe ani bir alametle یعنی ارقام. حالا ارقام لا میگه اینو مشخص میشه، جمله ادامهش حتما احتمال خواهد بود، ولی به اینجا نوشته بیر یک با مداد قرمز زیرش 1 گذاشته. من از همین جهت میگم که کتاب قبلی رو هم اینو دیده بودیم. 2
با حرف نوشته، با حروف نوشته. 2 زیرش علامت دو رو، ریاضی دو رو گذاشته. 3 4 5 6 7 8 9 اینها رو نوشته ve zirişun hem un yektose riyazi رو گذاشته. خب iş bu qaide ilə birdən 9'a varınca bila sənət hesab və تعداد olunur. بلا صنعت اینجا احتمالاً بلا هنر باشه، به معنی هنر. اگر صنعت اینجا بیاد به معنی هنر باشه. ولی حالا 9'dan 10 رو اینجا نوشته، با عدد نوشته، 1 با 0. 9'dan ileri olan ارگامی ileri از 9 به جلو. ileri olan ارگامی hesap için 0 tabir olunur. Yani rəqəm ki kendi halinde bir qədri olmayıp ancak anfa zikr olunan, ana اینجا fa اضافه، ana zikr olunan 9 ərgamının qədri qiymətini təbdil və təğyir etməki bir vəçə ani suri bir vəçə ati suri olur. حالا این سوری موریه چی هستش؟ وجه آنی سوری olur. مثلا اون آحادun اجتماعی bir واحد جدیده olur. میگه وقتی میگیم 10 عبارت هست از 10 تا چیزهای مجرد مفردی که کنار هم قرار گرفتن، اجتماع شدن. پس اون آحادون یعنی اون دانا 10 تا 1. مثلا 10 تا سیب، هر سیب یه دونه سیبه. یه سیب 10 تا سیبی که 10 تا یه دونه سیب هستن. خب مثلا اون آحادون اجتماعی bir واحد جدیده olur. حالا میگیم 10 10 دانه آلما 10 تا به 10 تا سیب میگیم 10. خب این میگه که bir واحد جدیده olur ki bu قیاس üzere اشر تعبیر olunur که به اون عربی در زبان عربی اشر میگن. اشری واحدeden متعاقبا 9 اشراته قدر قیاس مزبور üzere رقمler پیدا olup. میگه از 10 به بالا هم تا 19 همین ها به همین شکل ادامه میدن. حالا اینجوری گفتش که üzere اشر تعبیر olunur. اشر واحدن یعنی واحده 10 به علاوه 1 میشه 11. 10 به علاوه 2 اینو داره میگه. اشر واحدeden متعاقبا 9 اشراته قدر. تا اشرات اینجا 10 ها یعنی تا 90 قدر قیاس مزبور üzere رقمler پیدا olup lakin bu جدیده. حالا این چیزی که پیدا شده 10 11 12 13 تا 99 جدی که رقمlerin alametleri silsile gayri mütenahiye üzere olan evvelki 9 rəqəmlərin əlamətləri ilə bir olduğundan iş bu rəqəmlər bir-birindən yenə bir صفر ilə تمییز olunur. حالا اینجا مشخص شد یعنی وقتی به 20 میرسیم یه 2 با یه 0 میذاریم، علامت اون یه چیزی میشه که 20 تا یه جا جمع شده. 20 تا از یه چیزی در یه جا جمع شده باشه. خب حالا در ریاضی در ذهن این ممکنه که بگیم که مثلا در این اتاق 1 میلیون چیز وجود داره. 1 میلیون وجود داره. ولی در عمل ممکنه که این 1 میلیون از 10 نوع یا 100 نوع 1000 نوع چیز باشه. مثلا شما یه مغازه میرید، یه مغازه مثلا مکانیکی برید یا یه مغازه، هر مغازه‌ای برید، اونجا صاحب اونجا میتونه بگه که در مغازه ما 10 میلیون قلم کالا هست. اینجا با یه قلم 10 میلیون قلم همه رو جمع کرد. این از نظر ریاضی ممکنه، ولی شما نمیتونید سیب رو با پیچ
یا با جارو جمع بکنید. مثلا کلم رو نمیتونید با ظرف آشغال که در این مغازه میگه جمع بکنید، جمع نمیشه. ولی در ریاضیات قابل جمع هست. در جهان خارج از ذهن و ریاضیات، در جهان خارج، یعنی در مغازه، اونجا قابل جمع نیست. خب کتاب به نظر من خیلی ساده و صمیمی نوشته شده، من این رو میفهمم. حالا با یه جدول دیگری روبرو هستیم که اینجا با حروف نوشته. حالا در بالا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 رو دیدیم چجوری نوشت و زیرشون علامت گذاشت. در اینجا با 10, 11, 12, 13, 14 این جدوله. 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 45 نوشته. از 40 دیگه میخواد بگه که یعنی 45 46 و اینجوری. حالا در پایین اون دوباره 100 رو رفته 200 300 101 100 اینها رو نشون میده که چه شکلی. و ما در این باره یک کتاب دیگری رو خونده بودیم. حالا اینجا اسم نویسنده رو نمیدونم خوندیم یا نه، که ببینیم اسم نویسنده چی بود. خودش خانه همایون، یادم نمیاد که اسم این آدم رو. بله اسمشو خوندیم، اگر یادم باشه بله اسمشو خوندیم. حالا در دوره این پادشاهانم میزیسته. یه مقدار هم این سابقه تاریخی به چیز داره. این کتاب رو بریم صفحه آخر رو هم ببینیم. اینجا این فصل ثالث این کتاب رو بخونیم که حدوداً در صفحه 100 این میشه 208 صفحه. این کتاب 208 صفحه است، برای اینکه تو هر صفحه‌ای که الان ما می‌بینیم 2 صفحه جای گرفته. من این فصل ثالثشو میخونم تا ببینیم آخرش هم چی میگه. فصل ثالث: Bu harfler ve 2 harfler, 1 harfler ve 2 harfler ve 3 harfler ve 4 ve 5 harfler infa teşkil اینا آنفا یا اینفا تشکیل olunan کلمelerin. من اینو یه جای اونجا خوندم گفتم که آنا، اینجا اینفا نوشته پس همه جا اینفا هستش. harfle infa teşkil olunan kelimelerin silsilelerinde bir nizam üzere tahrir olunmayan eyni harfleri müştemil kelimat bulunur. Müştemil kelimat bulunur. Mesela 2 harfiden ibaret olan kelimeleri silsilesinden, mesela AB ve TA ya BA kelimeleri eyni harflerinden hasıl olur. یعنی از یه حرف AB میتونیم به آ بنویسیم. خب میگه که اینجا وارد یه بخشی از ریاضی میشه که خیلی جالب هست. من حالا یادم میاد که در دانشگاه یا دبیرستان یادم نیست این رو به عنوان یه معادله کار کرده بودیم. مثلا اگر شما 9 تا عدد دارید، 1 تا 9 دارید و 0 10 تا، با این میلیاردها عدد رو میتونید کدگذاری بکنید و تکرار بشه، اما تکرار همین 9 تا تموم نمیشه، ترکیبش با اینها تموم نمیشه. جالبه، میلیاردها عدد رو میتونید با این شکل بنویسید. حالا اینجا میگه که الف و ب رو میتونید به شکل ب و الف هم بنویسید، یعنی تغییر بدید. حالا 1 و 2 هم همینطوره. البته در کامپیوتر مثل این که 0 و 1 هست، مثل این که 0 و 1 رو ولی باهاش بی نهایت کار میکنه کامپیوتر، nemiyorum چه şekli. Kelimeleri aynı harflerden hasıl olur. Pes bu şartı cedide muvafık kelimenin için
için 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 harflerin kelimelerin adedi 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 harflerin mümkün olan tebeddülat adedine taksim olunmanı icap ettiğine mebni farz sabıkta bir harfin kelimesinin adedi 5'te 1 yazıbdı ya 0/1 یعنی 0 بالا تقسیم بر 1 حالا در ایران اینجوری به ما یاد دادن 1 باشه 1 بار تکرار میشه نمیشه شما نمیتونید یک حرف رو با خودش مثلا 2 بار چیز بکنید استفاده بکنید البته میتونید مثلا بعضی که ممکنه کلمه‌ای باشه که اینجوری باشه یعنی 0 olup böyle ölmesi iktiza eder ve 2 harfin Türkçe beyinde hadis olan kelimelerin adedi 4 zərbiləri 1, 2 zərbiləri 5 olur. Bu da təqsim olur bir-birinə. Yəni 4 zərbiləri 1 olar 5. Bu da bir də 2 zərbiləri 5 olar 10. Yəni olur və 3 hərflərin tərkibində hasil olan kelimələrin hala با ترکیب 2 حرف میشد 10 تا کلمه نوشت. با ترکیب 3 حرف میشه چند تا کلمه حاصل olan kelimelerin عددی حالا اینجا 3 ضرب در 4 ضرب در 5 یعنی 3 4 تا 12 تا ضرب در 5 12 ضرب در 5 حالا ببینید چقدر میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 این هم 3 2 تا 6 تا 6 2 6 تا حالا اینجوری یعنی yine 10 olur ve 4 harfin terkibinden hadis olan kelimelerin adedi اینجا نوشته 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5 حالا احتمالا این ضرب نباشه ها من اینجا چون علامت ضرب گذاشته من دارم میخونم کتاب رو نخوندم که ببینم این علامت منظورش چی هست من دارم ضرب میگم برای اینکه این علامت ضرب رو گذاشته ولی احتمالاً یه مفهوم دیگری داشته باشه یعنی 5 olur ve 5 terkibinden hadis olan kelimelerin adedi اینم گذاشته 1 به علاوه 2 به علاوه 3 حالا ضرب بذاریم 4 ضرب در 5 5 به علاوه 4 حالا یه بارم از اون طرف شروع کرده خب yani 1 olur ve keza dahi ziyade harflerden terkip olunan kelimelerde dahi kıyas eynidir. Mesela harfiden mürekkep olan kelimelerin adedi matlub olsa iş bu farzide 2 harfiden terkip olunan kelimelerin adedi 44 45 wow 24 25 olur ve 3 harfi terkibinden hadis olan kelimelerin adedi 23 24 25 حالا اینجا یه چیز دیگه هست olur ve 4 harfiden mürekkep olan kelimelerin adedi de 22 23 24 25 حالا دوباره در زیر اون خطم هستش olur ve bu kıyas üzere hesap olunarak ber vefk matlub 25 harfiden mürekkep olan bütün kelimelerin adedi hesap olunur ve bu növ silsileler قاعدسی بین الناس مشهور و متداول دور و السلام کتاب تموم شد خودش هم چیزی نگفت تاریخش هم مشخص نشد اما از طریق محاسبه این پادشاهان که در دوره اونها این آدم میزیسته و این کتاب رو نوشته که گفتیم اسمشون چی بود اگر بتونم حالا پیداش بکنم اینجا خب من خیلی پایین رفته بودم اینجا گفتش که سلطان ابن سلطان الغازی محمود ابن مرحوم غازی عبدالحمید خان حالا میتونیم اینجا بنویسیم که محمود من اگر اینو برم گوگل بکنم میتونیم به دست بیاریم که محمود
ابن چی بود؟ محمود ابن، حالا من اینو کوچیکش بکنم و این رو هم اینجا بیارم که دیگه بین این کلمه ها خیلی رفت و آمد نکنیم. محمود ابن الغازی، محمود ابن مرحوم غازی عبدالحمید خان، عبدالحمید خان المغفور الغازی سلطان احمد خان بن سلطان احمد خان. حالا بذار ببینیم این کدوم پادشاه هستش. عبدالحمید اول رو احتمالاً، البته گفته محمود ثانی، اینجا ویکیپیدیا اینجوری گفته سلطان محمود خان ثانی ابن عبدالحمید اول ابن احمد ثالث ابن محمد رابع. حالا پدراشو داره میشمره. ما با این شاه مواجهیم. حالا ببینیم این شاه چیه. محمود ثانی، اینجا گفت محمود ثانی ابن عبدالحمید اول، به ترکیه عثمانی محمود ثانی. عصر تنظیمات. دوستان این کتاب در عصر تنظیمات نوشته شده. الملقب به سلطان، لقب دومش خلیفه مسلمین، القاب اخرى انقلابچı، انقلابی، صاحب الانقلاب، غازی، الغازی. خب پس این پادشاه انقلابچی بوده خودش و خب تنظیمات هم در عصر ایشون رخ داده. در سال 808 این آدم حیات داشته. عائله آل سلمان بوده، عثمان بوده، سلالش عثمانیه هستش. حالا من اینجا ببینیم که میتونیم این تاریخشو گفت دیگه 1808 التتویج گفته که 1785 متولد شده و 1839 هم فوت کرده. حالا در این مدت این کتاب نوشته شده. حدوداً بگیم که این کتاب حدود 250 سال پیش این کتاب نوشته شده. دوستان به نظر من این کتاب چاپ سنگی هستش. حالا غلط‌های خیلی زیادی هم روش هست، ولی خب کتاب جالبیه، مربوط به ریاضی هست و اون کتاب قبلی در عصر این شاه نبود، شاههای قبلی تر بود. پس با یک کتاب جدیدی در ریاضی آشنا شدیم که در دوره 250 حدود 250 سال اخیر این کتاب نوشته شده. خب فکر کنم در همین حد این کتاب رو دوستان اینجا چی متوجه شدیم. حالا من نتیجه این امروز رو ببینید. وقتی این کتاب ترکی چاپی باشه من به راحتی الان میتونم بخونم. چقدر وقت صرف کردم امروز. حالا من بگم که من الان 1 ساعت امروز وقت گذاشتم. فرض بکنید که من در هر جلسه حدود 2 ساعت وقت گذاشته باشم. تا الانم 60 ساعت 65 برنامه رفته باشم. حالا بعضی از برنامه ها حدود 1.5 ساعته، بعضی ها نزدیک 2 ساعته، بعضی ها 1.5 ساعت و اینا. بذاریم حدود 100 ساعت. من 100 ساعت وقت صرف کردم که زبان ترکی رو بخونم و بتونم آموزش بدم خودم رو. یعنی چون دولت به من آموزش نداده و من تخصص ندارم نمیتونم، اینو گذاشتم کنار. گفتم چی؟ آقا من خودم باید خودم آموزش بدم. حالا رفتم از کار رو از خیلی سخت شروع کردم. چیکار کردم؟ گفتم دست نوشته های تاریخی رو بخونم و کتاب های تاریخی رو بخونم. یعنی کتاب های نه تاریخ به معنی تاریخ، نه، کتاب هایی که خیلی سال پیش نوشته شده، 500 سال پیش، 1000 سال پیش نوشته شده، 200 سال پیش نوشته شده، اینها رو بخونم. کتاب های خطی رو بخونم، کتاب هایی که دست نویس هستن رو بخونم. در نتیجه الان با این 100 ساعت من فکر میکنم که در جای نسبتاً بدی قرار ندارم. حداقل خیلی بدی قرار ندارم. یعنی الان با کتابی که امروز نسبتاً تایپی بگیم
یعنی فکر کنم سنگ نوشته بود. این رو من تقریبا میشه گفتش که حالا متوجه شدم جاهای غلط داره و اینا رو متوجه شدم. ولی همین کتاب اگه دستی بود احتمالا مشکل پیدا می‌کردیم، برای اینکه قبلا 2 کتاب مثل همین یا 3 کتاب مثل همین رو دستی خونده بودیم. خب من اون زمان هم خیلی ناشی‌تر بودم. ببینید ما باید خودمون، حالا که ما یه دولتی نداریم که به ما آموزش بده، چرا ما خودمون شروع نکنیم کتاب رو بخونیم؟ چرا در خانه هامون هر کسی که اندکی سواد داره، 2 کلاس، 3 کلاس، 4 کلاس، 5 کلاس سواد dare به زبان Türkçe. Hala اینجا رو ترکی بگم دیگه. خب dostlar bakın biz gözləməyək ki İran dövləti bizə mədrəsə açsın və bizə uşaqlarımıza dərs versin. Əgər bizim uşaqlarımız mədrəsədə 1, 2, 3 klass dərsləri oxuyublar, Türkçe kitab alaq, qoyaq oxusunlar. Sonra deyək onları oxusun, biz eşidək. Ən azı budur. Əgər savadımız yoxdur, yəni oxuya bilmirik, savadımız əslən yoxdur, uşaqlarımız oxusun, biz eşidək. Ya evimizdə hər kəsin savadı var, o Türkçe kitabı oxusun, nəql olsun, hikayə olsun, roman olsun, elmi kitab olsun, Türkçe, tarix olsun. Onu oxusun, biz qulaq asaq. Əgər yox savadımız varsa, özümüz kitabları alaq. İnternetdə mövcuddur. Ələn mən burada internetdən bunları download eləmişəm, indirmişəm. Buradan bunları götürürəm, oxuram. Nə olar ki, bunu özümüz başlayaq? Doğru, zəhməti var. Bəzən yorucu ola bilir. Amma bir yerdən başlamalıyıq. Və biz özümüzü təlim verməliyik. Özümüzü üstə çəkməliyik. Özümüzü mən özümdən razıyam. Yavaş-yavaş razı oluram ki, tamam mən dünənəcən bilmirdim. Və siz bunları görə bilərsiniz. Bu 65 videoya geçsəz əvvəllərini görərsiniz ki, mən Türkçe oxuya bilmirəm. Mən ömrümü fars oxumuşam. Və çörək çıxartmaq üçün fars dilinə məcbur idim. İndi Təbrizdə Amuzaj Pərvərişin rəisi deyibdi ki, fars dilinin, türk dilinin danışqahda dərsi var, təqazası yoxdur. Doğru deyə bilər. Doğru deyə bilər. Niyə? Çünki bir dildən çörək qazanmasam niyə onu oxuyayım ki? Məsələn, bu həmin Amuzaj Pərvərişin rəisi niyə gedib Japon oxumur? Hə? Niyə gedib məsələn Rumani dili oxumur? Niyə gedib Sued dili oxumur? Niyə gedib Rus dili oxumur? Çünki adam orada fars dilindən çörək qazanır, ehtiyacı yox ki də bir ayrı dil oxuya. Biz normalda dilləri buna görə öyrənmirik ki, ondan çörək qazanaq. Əgər biri gedir İngilisi dilin, onun yanında Almani dili, onun yanında İspanya, onun yanında Portugal, onun yanında bir ayrı dil öyrəşirsə, deyir ki, mən istəyirəm buradan bir çörək çıxadam. Mən özüm şəxsən istəyirəm ərəbini öyrəşəm. Tamam. Niyə istəyirəm öyrəşəm? Deyirəm, ağa, mən əgər jurnalism eləyəm, ya hər nə iş görəm, ərəb dilini başarsam, ərəb dünyasının mediasına deyə bilirəm və oradan pul qazana bilirəm. Yoxsa niyə məsələn qazanım? Yox, indi desəm məsələn mən köçüm Kanadadan gedim məsələn bir İspanya dilli bir məmləkətə, ucuz olsun, rahat yaşayayım. İspanya dilini öyrəşməliyəm, çünki orada o faydanı o İspanya dili ilə alıram. Kanadaya gəldiyim üçün Kanada İngilisi dilini öyrəşməliyəm, çünki burada bununla qazanıram. Biz dostlar gözləməyək ki, İran dövləti bizə mədrəsə açsın. Çünki biz əslində o mədrəsini açmayacaqdı. Açsa da bizim dərdimizə dəyməz. O günəcən ki, baxın Amuzaj Pərvərişin rəisi bu cəhətdən düz deyir. O günəcən ki, bir dil, qazanmaq dili, idarə dili və iş dili olmaya, o günəcən o dil oxunmaz. Bizim dilimiz qazanmaq dili və idarə dili olsa, onda görürük kim niyə bunu oxumur? İndi məsələn Azərbaycanda sabahdan deyirlər farsı oxumayacağıq, türkçə oxuyacağıq. Farslar əgər istəyirlər Azərbaycana gələrlər, türklərin torpaqlarına, nəinki Azərbaycan, türklər hər yerdə yaşırlar. Türklərin yanına gələrlər, istəyirlər türklərlə alver eləyərlər, istəyirlər türklərdən bir şey öyrənələr, ya evlənələr, məcbur da türkçə dilini öyrənələr. Amma bu günləri məcbur deyirlər. Niyə? Onun üçün də farslar bir dillidirlər, biz iki dilli yox. Yəni biz türklər iki dilli yox. Həm farsını bilirik, həm türkünü. Türkünü də danışmaq haqqında, elm həddində bilmirik. Küçə-bazar danışmağı. Məsələn, bazar dili, bazarın dili ki, bazarlılar, məsələn, zərgərlər, başmaqçılar, paltarçılar, fəşçilər bir-birləri ilə danışırlar. O dili hər adam baş tapmaz. Çünki
Orada bir təxəssüsi sözlər vardı ki, onu biz bilmirik. Onu zərgər bilir. Zərgərlər bilirlər. Zərgərlərin dilin fərsçilər bilməzlər. Məsələn, fərsçi deyir ki, bu fərş məsələn 40-lıqdır, 50-lıqdır, 60-lıqdır, ipəkdir, nə bilim, xaşiyəsi belədir, mətni belədir, nə bilim, fulanı belədir, nəqşəsi mahidir. Bunları qızılçı bilməz. Çünki mahi o nə bilir ki, mahi nədir, ya məsələn filan nədir? Məsələn deyir, bunun 300 rəngi var. Məsələn, bəzi fərşlər var ki, 300 rənglə toxunur. Bunu heç kəs bilməz. Boyaqçı bilər, ilməhsalan bilər, nəqqaş bilər. Ondan sonra heç birisi bilməz o birisi. Bu təxəssüsdür. Bunları o bazarda yaşayanlar. Çünki niyə? Bunların yaşamları, bunların gəliri oradan olduğu üçün onu bilirlər. Amma bundan qıraqdaşları bilməzlər. Çünki təxəssüslərindən xaricdir. O halda ki, indi əgər İranda amuzpərvərişin rəisi düz deyir, İranda fars dili qazanc dilidir, idarə dilidir, iş dilidir. İndi İranda fars dilin götürələr, elə bu gündən türk dili iş dili olacaq, qazanc dili olacaq, idarə dili olacaqdır. Yəni amuzeşi gərək verilə də, ondan sonra bunu öyrədəcəklər. İnsanlar bunu öyrənəndən sonra dilləri hamı türkçə oxuyacaq. Çünki dil bu gündən türk olursa, türk dili ilə çörək qazanırsan, məsələn, hər kəs farslar oradan çıxırlar, İrandan qaçırlar ərəb məmləkətlərinə, Türkiyəyə, Azərbaycana, Ermənistana, Tacikistana, hər yerə ki gedirlər. Əfqanistana, Pakistana, nə bilim, Amerikaya, Kanadaya, Avropa məmləkətlərinin hamısına gedirlər. Orada gedirlər də orada farsı danışmırlar. Çünki orada iş dili, qazanc dili, elmi dili, nədir? İdarə dili, hamısı ayrı dildir. Bu o ayrı dili öyrətmək məcburundadır. Amma əgər getsəydi məsələn Tacikistana deyək, ya Əfqanistana, orada biraz farsını başara, biraz. Da o gedib ehtimalən orada dərs oxumaz. Deyər ki, mən burada qazanc dili, fars dili, mən burada fars dilini başarıram da. Məsələn, biz Azərbaycana getsək, Türkiyəyə getsək, 2-3 günün içində hətta şeydə başarmasaq, qulağımız onların ləhcələrinə adət elər. Çünki həman dili danışır. 2-3 gün, 5 gün çəkər, biz örgəşərik ki, aha, biz İranda bunu farsı deyirdik, bunun türkçüsü budur. Amma bir fars ora getsə, bir ərəb getsə, bir bəluç getsə, bir türk getsə, məcburdur ki, nə olsun? Türkçü dilini öyrənsin. Çünki orada iş dili, idarə dili və qazanc dili, gəlir dili nədir? Türkçədir. İranda gəlir dili, qazanc dili nədir? Türkçə deyil, farscadır. Onun üçün bir dənə adam, nənə, dedə deyir ki, mənim uşağım qazanc almalıdır da. Sonunda bunun gərək qazancı ola. Mən ölürsəm, başıma bir oyun gəlirsə, uşağım ac qalmasın. Məcburdur deyək ki, acət mədrəsə fars dili oxu. Çünki qazanc dili deyil, idarə dili deyil, təhsil dili deyil, mədrəsə dili deyil. Mədrəsə dili isə türkçə olsun, görək ki, bizim təcrübəmiz var tarixdə. Mərhum şəhid Pişəvəri dövlətində bir gecədə gəldilər, dedilər ki, türk dili Azərbaycanın rəsmi dilidir. Hər kəs türk dilini başarmasa, hangi dildə olur, olsun, ona dilmanc lazımdır. Dilmanc verəcək. Dövlət pulun verəcək dilmancın, dilmanc ona dilmanc olmalıdır. Orada fars var idi, Azərbaycanda. Gəlirdi idarəyə işin görsün. Aha, mən farsam, türkçü bilmirəm. Ona fars dilmanc verirdi Pişəvəri dövləti. O adam farsı danışırdı, o türkçəyə tərcümə edirdi. Biri erməni dili başarırdı. O gəlir deyirdi, mən erməni dili başarıram. Ona mütərcim verirdilər ki, erməni türkünü bilsin. O cürsə, o pulun verirdilər. Ona pul verirdilər, o dilmanca. Siz necə ki, indi məsələn, Türkiyəyə getsəz, Kanadaya getsəz, hər yeri getsəz, dili başarmasaz, oranın dilini başarmasaz, sizə dilmanc verir dövlət.
Ya siz dilmanc tutursunuz, pul verirsiniz. Məsələn, Türkiyədə ya bəzi yerlərdə, mümkün də Amerikada, Kanadada dilmanc tutasınız. Deyərsiniz, mən gedirəm filan yerdə filan işi görəm. İngilisi bilmirəm, ya Fransa bilmirəm. Mənə dilmanc lazımdır. Bir dostunuza deyirsiniz ki, aca mənim yanımdan gəl də. Ya o sizə minnət qoyur, gəlir, pul almır, ya da siz deyirsiniz ki, saatı məsələn 20 dollar, 30 dollar verəcəyəm. Cəməndən bir saat orada qal ki. Məsələn, biri də insanlar var Kanadada, indi bunun misalını vurum ki, görün əmələn belə olur. Məsələn, idarəyə gedəndə dövlət buna, ya döhtürə gedəndə döhtür deyir, dilmanc istəyirsən, dilmanc ona tutur. Amma indi maşın sürmək istəyir öyrəşsin. Gərək ki də eşikdə bir adam ki, şəxsi bir adamdır, onun maşınında o maşına mindirə, buna öyrəcə. Ona dilmanc lazım. Bunu özü gedir tutur. Yoldaşına deyir ki, mənə dilmanc lazımdır, mənim yanımca gələrsən. Gedir, deyir, tamam gələrəm. Gedirlər bərabər, orada o İngilisi danışır o sürücü, ya Fransa danışır. O yoldaşı ya o adam ki yanınca aparıbdı, pul verib ya pul verməyib, indi yalvarıbdı. O da buna tərcümə edir. Bu onu öyrəşir. Bu adam bilir ki, mən burada əgər bu dili ya İngilisini ya Fransanı öyrənməsəm, mən burada acı qalıram. İranda da bizim vəzimiz, dilimizin vəzi bu cürdür. O günəcən ki dilimiz təlim dili olmaya, iş dili və gəlir dili olmaya, o günəcən insanlar o qədər maraq göstərməzlər ki, gələrlər, mən gedim türkçə oxuyayım. Amma biz dostlar bunu gözləməməliyik. Mən şəxsən bu vəziyyətə yetişdim ki, mən indi 60 yaşım vardı, 60 yaşımda bu işə girdim dostlar. Əvvələ neçə dəlilə girdim. Bir dəlili bu idi ki, türkçə kitab, mən deyirdim ki, türkçə kitab yoxdur tarixi. Dedim ki, oxuyum görüm ki, tarixi kitablar var ki, dədələrimiz yazıblar. Çünki hey bizə deyirlər, filan kəs, bəhman kəs türkçə, əgər Təbriz dili, Təbrizin dili ya türklərin dili türkdür, türklər burada var idilər qədimdən, niyə məsələn farsça yazıbdır? Və mən buna qalırdım ki, düz deyir də, bu adam məsələn bizim niyə ayrı kitabımız yoxdur? Amma sonra gördüm ki, kitab var və yüzlər qat, məsələn, həmin bu Təbrizdə deyək ki, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər şeir, fəqət şeir farsıca yazır. Fəqət, əlbəttə, fəqət də deyil, məsələn, amma farsıca yazırdı. Biz, məsələn, sahibi Təbrizini misal vururlar. Amma sahibi Təbrizinin zamanından bu günə qədər və hətta ondan qabaqdan elə bu Təbrizdə yüzlər kitab yazılıb, yüzlər. Yüzlər kitab var ki, əlbəttə İran Fars dövləti keçən yüzildə bunu neçə dəfələr aradan aparıblar. Ona görə biz bir çoxunu əslən görmürük. Amma indi görürük ki, məsələn, kitabxana Ayətullah Xoyinin kitabxanasında, Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin kitabxanasında, Ayətullah Şərif Mədarın ehtimalən kitabxanasında, Ayətullah Fulankəsin kitabxanasında türk kitablar var. Nəcəfi Mərəşinin məsələn kitabında bildik ki, bir dənə kitab çap olubdu. 200 cild türkçə kitabın orada adları var ki, oradadılar, məxzəndə saxlayırlar. Məclis Şura İslamda bildik ki, bir neçə cild kitab vardı ki, indi əlbəttə amarın bilmirəm neçədir, ona görə deyirəm neçə cild. Mümkün neçə min cild kitab var türkçədir. Və biz bilirik ki, Səid Nəfisi məsələn oranın rəisi olanda bu kitabları aradan aparmağa çalışıbdı. Mən dedim, bu kitablar bizim dilimizdə də kitab var, yox, axtardım, gördüm, var. Tarixi kitablar vardı ki, mən onları oxuduqca görürəm ki, məsələn bizim 10 dana türk adam, ya 50 dana, ya 100 dana adam, türk adam fars dilində şeir deyibdi. Amma bunun yanında yüzlər min və bir dostumuzun dediğini 1.600.000 cild kitab var, türkçə tarixdə yazılıbdı, türkçə yazılıbdı. Bunlar çox önəmlidir. Bunları biz bilmirdik, bildim. İkinci bu ki, mən türkünü öyrəşməyə çalışıram. Üçüncü bu ki, əl yazıla kitabları oxuyuram. Bu özü bir təxəssüsdür. Adam gedib bir yerdə bunu işləyə bilər. Mümkün də ərəb məmləkətlərdə ya türk məmləkətlərində gedirsən kitabxanalarda ya o mərkəz, təhqiqat mərkəzlərində bu sahədə oturasan, o kitab, qədimi kitabları ki, indi ərəb əlifbasında yazılıb, türkü ərəbi əlifbasında yazılıbdır, amma bu günləri heç türk olan cümhuriyyətlərin heç birisində o əlifba ilə yazıb oxumaq başarmırlar insanlar. Gedib orada işləmək olar, qazanc əldə etmək olar. Bir də bu vardı. Tarixi tanımaq vardı, elmi dili öyrənmək vardı. Bir də ki, mən türkünü başarmıram, bunu öyrənirəm. Bunun üçün özümüzü burada təlim verməliyik. Vaxtımızı televizyona qoyuruq, nə bilim ona qoyuruq, buna biraz qoyaq, dil öyrəşək. Uşaqlarımızı da elə buna aparaq, o öyrəşsinlər. Biz dövlətsiz bir millətik.
Dövlətsiz bir millət özü dövlət olmalıdır. Özü özün öyrətməlidir. Mən bu yola düşmüşəm, siz də istərəm ki, bu yola düşəsiniz. Zəhməti vardı, biraz ağırdı, amma 3 aydan sonra inanın mənə ki, türkünü rahatcıq yeyəcəksiniz. Mən indi bundan belki təxəssüsi kitablar oxuram. Yəni məsələn riyaziyyatda nə baş tapıram ki? Mən riyaziyyat oxumamışam ki. Heç fars dilində də riyaziyyat baş tapıram, türk dilində də, ingilis dilində də oxumamışam. Bilmirəm. Ya necə ki məsələn döktürlüğü bilmirəm, necə ki o birisləri bilmirəm. Amma fəlsəfəni məsələn oxuduğum üçün fars dilində, ərəbi dilində xüsusən oxuduğum üçün eləyə bilirəm onu baş tapıram. Onun üçün məsələn fəlsəfəni, məntiqi türkcə oxusam rahatca baş tapıram, anlayıram nədir. Hər halda çox sağ olun, var olun, gününüz